Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakailako ka magaya man iti natang mo lakay. Wan bakit? Madamot abasit naglakwak. Inton o may alawas ang tikasar-tikasinsin mo. Hindi ako mamagumatang iti pantalon mo ah. Ah, Nakababain mo no tidaan a pantalon mo ti usaram. Sapay ada part mo iti programa. wan agpaisuan niya. Nala, di ka matanagan bakit? Agpailiak inton bigat. Inak gumatang iti pantalon ko. Una, kan gumatang kan tumatan iti t-shirt mo. Siga magdamparay. Papanamngay. Nakapuruma ka mo'y. Ha? Agasam man. Ta nakapumada ka pa'y. Wan pare, mabanak man ang jaili. Inak man gumatang iti pantalon ko. Ha? Pantalon! Wan pare, agkasar nga minti kasinsin ko into numelawas. Kitnay, awan pa'y mati-matino a pantalon ko. Unayin pare, kat gumatang kamin ah. Di mo mat-imutan tibaging. Wan pare, ngam no gumatang ka, tay pantalon mo tangad da balor na pare. Kaslatag iti pantalon ko, oo. Sanak namin ngagpampantalon iti imitation pare. Kas makita mo, pasig alibais ti pantalon ko. At daman papanak, wano at dak lang diti panay, oo. Anya. Amuyo kay tata. Napalabas ko ni pare binitay. Ha? Kate, papanan na kayo ka now. Mapan ka nung gumatang iti pantalon na jilay. Kate, nasaya at ano kasta? Makapailag man. Kung di katang iti pantalon na, imitation to malaan. Anya, Di naklatuladan, apasig alibais ti pantalon ko. si Kagi di nataw. No siyak nga main. Duman at tangay tata. Kasla makapaibabay ti dayaw ti panagpantalon ko iti imitation. Anya, kasta gayam ti bagbaganin nato kontra iti kasinsin ko ah. Wayne, naglastog ka lang nagsasaw. Agyaman na tawanak anak ang tanon nang nagkula siguro. Ang mga pinasubsubak aging gaan nagdarating iwat na. Marwam, Ay na, naguyong kamit din. ay nasing petak tata. Iso na lang tamap-map lang tilapayag ko. No kastang adadyak magustuhan. Sa bagay makindi ah. Masabat ko laday dya lalaki. Makangag kanyak ko naktumat. Alamang ka lang, baring sikat di kabuting na. Kastagayon ti bagbaganay ti liklikod ak da dyan na ito ha. Wan kasinsin. Masurunak nga rod iti day dya lalaki. Nagmayat amal-malwan. Barang agnakam. Ay, di nalat na pagyamanan no kapailan na ti gumatang iti brande na pantalon. Masapul pa ay ang aguyaw iti pada na tao. Ugali na day dya, isipod pa'y. At tumatal daw na ah. Makasarak to iti mang tibab, iti subsob na. Ay wala, barang iso ti pagnakman na. Nalabas ti naman aguyaw na. Intun ko jak makapagtepal. Inaklangaro danuna ni Jabalayda talugubak kung naktumat. Anya, Amumatan kasinsin. Awan kabutan ko no siyak ti makaungat. Mapadarak la ti subsob day jay. Ay nawaw kunak ah. Apaw, nagganas ba't kanda ta pormam nataw? ay katwa na nata. Ay nawaw. Walking 10K ko naman, George. Kahit papalamangay. Mapanak man ni Jaylee tata.
Inak man mag-relax. Dagitaman. Ang mga nusan ka busy tata. No kahit ito umay kayo Syakti makam mo. Ha? Punta ta. Anyat pa nagkulayo kanya. Awan kwarta. Adda. No kasto yung pa nagpulpulma. Adda ti kwarta na. Ha? Alang, in kayo nagpulis tata. Urahin kayo. Ay nalakay. Saan nga agsaksakit tinakam mo kanina to? Bye-bye amlatan. Ay, nasakit lang tinakam ko bakit. Gabutan no nakasango kanya. Mayat matipan na kisarita na. Ngam nung nakatalikot. Uyawan na magayam tilo ko. Bye-bye amlatan ko naktumad. Amom, ti tao ana uyaw. Agsublimat lakin kwa na. Sa bagay magkiti Iso abay-bay amlaeng. Nukat katawaan nakapasig nga imitation ti kawis mo. Anya kumangay. Una yan nga minda dyan na to. Di na maikatikas dyan ng ugali na. Katwan mat. Idi pa'y akas jay ti ugali na. Barang makaamiris tumutlaan. Nakauy-uyaw ni nato. Kunamlano aday pampanakkel na. Wan nga raw. Amin mo laangan asa na arumbang nga uyawan ka uyawan na. Ipampanakkel na dagiti nagigina a pantalon na. Ay na, apo. Saan nga umdasday jay nga ipalpalastog? Dayta nga raw. Napay maakas day ni nataw. Nakaskas daaw kit dia. No apay apasig a branded ti kawas na. Kat awan mo trabaho na. Ha? Bareng ano gatgatangan na. Saan nga agtataod iti saan anasayaat. Anyat kayat mo asawal. Ti kunak, bareng no pagbambanugan na, ti igat-gatang na iti kaus na. Saan na nga akasan di ta ig-igid? Apaw! Agasip man day ka na daw. Ay, kasla ka barbaro man ang detal Levi's a pantalon mo. Ay, una tata. 501 ko naman. Ha? Pansinin yung malanay ito t-shirt ko alibay sa tata. Saan lang ati pantalon ko? Ayun nga paisaw. Nangina na ito tata. Nanguro na ito Meril a sapatos ko. Oo. Anya? Iso ano, kwenta-kwenta. Sa anak laeng a walking 10K. Kasla walking 20K ko namaw. Naimbag mangkin ka. Taadda kas takawas mo. Nga uray awan trabaho. Ha? Mas dawak man na daw. Adda ka laang idibalay yung agsilsilpaw nga gmalmalay. Ngam addagit din 501 a pantalon mo. Nagganas mo tan. Ngam kas itin ako na. Nakaskas daw man. Amom nga minasyak ti masabat mo. Iso nga aglisik ako mang nakita ka. Ha? Mabayin ka siguro kanya-kanya. Kapot na formado ka masabat mo. Pare, kas makay ka mate. Oo. 501 alibas na ito yung pantalong ko. Kas tamad din na ito yung maong adakit ko. Wan pare, makita ka mate. Ang mga ibagam nga imitation na ito yung t-shirt ko. Hay, saan pare? Original na ito. Saan kasi itikawas mo kita ma? Dagita na dumali tayo higay. Imitation lang arudin tikawas da. Wag pa itiro proba ta. Anya? Kawan mo pare. Sana kas kanyak nga dala nga. Kin walking 10K pa ilang di palagpulmak. Oh, Joe. Naglastog nagsasaw. Kunamlano aday pampanakkel na. Anya nga ita. Ha? Anyat ka katawaam si Gandek. Apay, saan yun nakita ti impose da iti page ti barangay anaala ti CCTV, tata? Ha? Ayun gayam, tawan cellphone yun niya. Ninato, naala iti CCTV nga agsuksukit iti sinampay iti sentro. Anya? Wan tata, clear ti rupa na iti CCTV. Adoy man tata buya nyo. Nat...
Ay, una yan day tanataw. Iso, malagayam ang nagadot ti kaus na ang inginain. Tagayam, namnam ayon na lang asuksukitan dagiti sinampay daging sinampay. Uwan, tata. Pangalan na kumangay matitigatang na iti agkakangina akaws na katawan matrabaho na. Ay na, nakababaing ngayon day tanga imposda. Makitan ti ado tata. Uwan, tata. Para makita man ti kinalastog na ita. Woo! Nataw! Ayan mau! Woo! Si ka magkayam. Apeng agpukpukaw ka. Oh, kasanungay. Ita man payakas lasaan ka arumrumwar ama pa nagpalastog. Ha? Nagmayat tiwagas, apa nagsikat mo na to. Nagbit alimatak tinagan mo. Saan lang nga dito'y barangay tayo? Ngam di manon pa yan, iti na duma-duma a lugar, gapo iti post da. Nagmayat man, clear ti rupam iti CCTV. Anya, si Kaki di mo. Si kakit dimat nga ibagbagam. Ala! Ayan na, dagiti 501 na libais mo. Ha? Anya. Siguro, adumat ten tinasukit mo a pantalon kas kada jacket. Umanay ayakob mo di tarupam, norumwar ka, tapno sana nakababain. Anya. Pudno matibagbagak na to. Angam sa bagay, napuskol matkit di tirupam, iso asaanan amasapol nga akubam. Just kigid di. Nakababain nga aramid. Ay, makita kala tayo dyan nato. Ay, uyaw na amin nga uyaw. Ngam pasig matgayam anag taod iti tinakaw dagiti agkakangi na akawis na. Wal nga ron. Ipasikat na 501 namin nagiti pantalon na. Tagayam, suksukitan na lang nga sinampay. Just Ay, una yan nga ugali ti kasjay a lalaki. masabat ko lang pagsasawak na dyan. Malagip ko amin dagiti pananguyaw na kanya kan. Ah, Nagpuskol tiro pa na. ay na, saan mo amasabat day jay di takalkalsada. Taadda kanulaangan ijabalay ni inang na nga agkulkulong. Gapo iti nalaos abain na. Kunak tumat ka. Nagtaod iti takaw amin akawus na. Uwing nga raw. Hay, nakita timpos day ti Facebook nga alat ti CCTV. Nakababayin ta makita talaga ti ropa nagagsok-sokit iti sinampay. Agsuksukit iti sinampay. Sana iparparambag a branded amin akawus na. Ti awanan baen anataw. Uresyat nga rin kiket ko pagsasawan. Ngamin baranranaanan. Saan tayo amaranaan? Tadala ka no ije balay ni inang na nga agduldulen. Gapo iti bain na. Anya, Ay, ngam no siyak ti mabwisit. Inakdano nun ije balay da. Maong takkan maibagak lang ti kayat ko nga ibagak. makaparurod nga rin ti kasjay nga ugali na. Nay, si kamang gayam pare bang? Wen, imaya kon adito'y balayo. Tadi kamat maranaan ija kalsada wano ija tersena amapan gumatang. Ha? Saan ka na rumrumwar? Gapoy tinalaos abain mo kada kita taon niya. Pare, iti, naglastog ka na rumrumwar ka. Nakapurma ka lang iti agkakangina kawas. Numagna ka, nagsiga ka. Unamlano ko kam ti kalsada. Anya? Umat sana ya. Among katay, ngay tinakitak di impos da nga alat ti CCTV. Adda ka siguro itaabay ko iti. Nadiswan ka gapo iti pungtot ko. Si kakit di mo, pare. Kundi gawas kay tagkakangina. Walking 10K kung kunam. Ng pasig magaya managtaod iti takaw. Salbag ka. Ha?
Naggapo kagayam ija ayan ni nato. Wala na. Pinagsasawak man iti kastaunay. Pero may amarurudak ken kwa na. Uray siyak nga raw. Payman taindak man matdanunan iji balay da intun madamdama. Ha? Numalaglagip ko ti pananguy-uyaw na iti pada na atao. Ay na, kayat ko atong paan. Gistayin ko matiswan itay nana. Kapoy iti bungtot ko. Ngam nagtepelak lang. Kaputadda kami di balay da. Nodda kami siguro di tersena. Linuguba ako na. Ay di mo pa ila pinasubsoban. Tapno agnakam ti salbag nga agtatakaw. Hindi, nakita nakla nga sumungad kunam nga umunag ka. Ha? Apay, mabutang ka kaniyak. Wano, mabain kalaan. Eh, nina naman. Itaman pa, akas tatilangam amakisango iti tao. Idi nga men, kat saan ka akas takat. Anya? No ada masabat mo ide, kunamla no si kalaang ti ada kabailan na dito'y lugar tayo. Kunamla no si katikabaknangan, ta si kalaang ti nakapantalon iti libays apay uwan at tambay. Nana? Anya nga ita, namimpinsan lang araw ti panakaibabain mo. Ada ka lang dito nga agduldulen. Di ka kat mapanagpasinsya kadag iti tattao at tinaktakawam. Nagbanbanugan da dagiti ingatang da iti kawusda. Ngam ninam ay mulaang anapan tinakaw. Ay, Sakit, maalam pa iti agpanakan. Kat saan mo mat anagrigatan. Mapan mo iwarwaragawag, awoking tin kiti panagpurpurmam. Apasig ma at anagtaon iti takaw. Ay, salbag ka kide. Awanan ka iti bain. si kamagayam ti masabat ko paray. Aywan pare, siyak nga ron. Naggapom nga eh. Magabuha ki Jaylee. Napanak naglako iti nateng ko. Tapno day gatang ko iti 501 na pantalon ko. Anya? Pagbanog ka, tapno day gatang. Saan aday talag namlam ay ama pa nagsuksukit iti sinampay. Ha? Nga oray lamal ala ti rupa iti CCTV. Nakababain unay nga ramit pare. Kunam iti kanya, ama kapaibaba iti dayaw ti panagpantalon iti imitation. Saan na ya? Pare, ngam nakarkaro ka mat. Makapaibaba iti dayaw ti panangipos da iti rupam iti social media. Makitkita ti amin. Iso nga agbaliw ka kuman pare. Agtrabaho ka. Tapno mayat ti takder mo no nakapurma ka. Maawatam, pare nato. Agtrabaho tapno adda igatang iti kasapulan. Di ka agtakaw, tapno awan ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.